Malka Noor Online TV channel anda manduni sham kwas nyamula non rashin gwatmane. Bana rach ke riponi to gorliang kete lorodian ko de kaling. Bukorach ke gwati shop karaoke gwati shop kadiok. Men bana focus tin long and wale bana focus ka dung Minister of Petroleum Minister Potkang ki Potkang shol bana madana chalaten wale ka court gwada dana chaka luktin jen bana jemen gwit mandan le rode kon kulu we keri pon ko ken kan kononiam mi jiram jidit gore jen o jender channel re support Noor Online TV channel ko misha tek misha bere gwad me da chwa mala shube kiji kapet adil notification bell de twang ko gwada dana pay dollar da chwa mala shube kiji ba report me ban jelinkel ani biya kamal an walle jen shanka badaka pay diech ronkin dangro jendangro do bakel ci joje non wala sha luk sha je luk mo man cha luk luk ndanen man dakre ma cha tin kana je kware te ma cha kula lat ka je report ban right ni bu ko right ka man danen cha lat pot kang shol ki jo dan cha kwenen wale man che kwenetin kon tinta gwalok ban right ka kwide nyok ban right ka man danen cha lat ke rege dana chitwo ka jongle ko la akubo kana gotin ko kien organization shall kms chicken ladno dorien e cha dak ku me kirme yadit gor kano de kanete kone dak dormo de ken ketich la jo ban writing gwazme latin ko kien ko ngai kon ke chikitin kon lat ko rodien re which ka juba ka kui kwaran pai kwan la ramadan la finance minister would fai jo chale minister Salvador te ga right me chalat ala jen cha right ketin kon lat ko rudien chit ko ken civil servant cha yu cha ga jek ka ki do mo te shu na ga jo more wi ke so dan ban jo wotia ba yo chana je to gwa se me ke jen leraniam Potkang she look and manana cha la no cha ju no jen she Noor wai army she ga mo ke yo cha gwan a take a yudi Potkang ka tup teacher come ne the Kontila Noor wai army Petroleum Minister Potkang shol gwadan charge jetin charge teach ko me talk a push and man chalat a prosecuted team ne den kontin gwan ke chak mi che yu che ko tubala talk a cheka kam Noor wai army chela do television ko chala dungu ne gwade dane be korbe tok tere we can nasser che George che kuma SPLIO she ka participate in ke kan plan di kan latkel ke Noor wai army she kan Noor wai army che kan ka moy ka match she minister Potkang chela do na mo she tok che jere jak jenen goini na mo television lat tele support mi ne top ki ken involve kari ga dana ci to ga nasser en Potkang jen charge je gwalok ka jen special call la da ke juba en gwasmo ngai kon diale Potkang ken diale ko ken we ne ka dakring ma char ken ko ne cha gwanye lungo no ken tiken ka tit ko wo kore dana ci to ga ci ken sponsor ke ci ga yuji kan yor pinyi ka wo ba kur ba ji kula tok ajen dobe dana kwa dakring ma char kwale yen ke je ka cha Potkang charge yen ki cha senior political and military figure ne de bombom ko kuma spele ay wo kan dial cha yen ke ki kore dana ci to kan nasser to ka yendien ka jen pay doke da ron kin dangro jen dangro yidi dech dakring ma cha yande ka chan dangro yidi bakel ka pay dok ron kin dangro jen dangro yidi dech to ane dial konti la jikware to ga yen kan dial ba cirga jawo cha la da prosecuted team tikala do ne kene Noor wai army kene kuma SPLIO chardi en matkel shu ken deini SSPDF ate te wi yara diu shu ken kamak na ka shu ken base mo shu ken kep ka shu ken kwak deini shu ken ka kan ke metidit ka jo dana chala de ken chwa deini SSPDF dia chwa ga jojrar ka chwa me ken chwa kanam chikela do ne ken deini ken chaga ne deini tungwan long to we ne ko kudangaro di jin die yu de baro ti chari ron chenge dan ka jike la ro ne
take a meti dit cha kok ne ke million US dollar te cha rior bo ke cha kan en wer wai army ke le ke ku mes pele ayo jen goin man ci na ci kana goin ke je gwadan ko pot kang le titin take a very interesting thing to chalat and point and pot kang no chela do ne ko cha gwanyo no pot kang no ti ga yuri yetu chega jogo no ne tele yuti che jak kan wer wai army na mone goin ni jen a genetele connection connecting con tin la de nin wer wai army tele connection tele do mo de yude ga jakka a che jo mo che jalat she can all the allegation she can deny skating con new than go chala do genera mi mo mi a chi nuer wai army she mo ke yo jenna mone ya kaj chi pot kang che nyoko mo logo jen wo ne eno cha jogo no jen che yuri chop ke kidru ku dang die US dollar che ke to bi che kam brigadier general og dorchul ke ritual dungog ni mo walat de gog de na opal re week nasser che la do no mo e kaj tele gog mi cha mo ke yo to chop ke kidru ku dang die tin cha la de ken ke tele yo to cha kam general og dorchul ka roja dan en chalat gwasme genetele ritual mi chalat men dana chalat find men chalat netin kon tila investigator ki prosecution ki prosecutory ajene ka jene money so che jo mo che jo kweni no mishit kaname minister pot kan chela do kan goin kon cha goin je ajene e chak ajene ke foles ke ajene ke politically motivated ajene name amala actual ken wo e siasa ne jene politic chi o te ke yuri ajak tel yuri chobe kidu ku dang diri ajak e ke kwiri shwal ka ete gong wa mo ke yo che raje mo che jela de jene mo e kach jene mo chi to jene tin kon la judges panken che ga jogo no na meni chi to na meni ajene ne jene tel ne rule ki mi ne lat ka kwigo de korder we won yamre we ken nasir ajene ne ri ne ko organized de ni assess pdf de kan ga yan match ajene support mi ne to kan ne konti la nuer wai army kan dialati ajene ka kaini ka jodan chalat keje chela do ne ajene chaje connect ka do mi chajen no ajene tele ka part ke tel mi ka rodian matinen ki koromo ajokan kuma kem yadi no mo shi tuok ne ko nan gwange ke ne shi tuok shenge chi kondi alinga no cha pot kang cha je gwany en wojen take a euro shop ke 30,000 US dollar to jak ko ba nuer wai army ba ko mobilize no re which ka nasir ke ka panal ke ba ka mobilize ke several areas re which ka South Sudan especially panal no ke ka jongle ke widial ko ken chela no ka jene mo tele mishale 30,000 ka 30,000 US dollar lat Canadian county la prosecuted team and what you should pay $30,000 to charge jena money ka chinere county la investigator she can pot kang she can gwanye long and o jene che coordination ni che jelat ke che ngwane che coordinate and o take a youth charge wini koken and charge gwan gwasa men o jen take a youth che jak ke ampesa dung de kolarno dung Kenya M-Pesa mila yo jakeje wa jenna mo ya ka che tok anyok take allegation odien mishala no jen take yuti che top role Ethiopia kan yuti toni take general miche jake ka kuma SPLA IO take SPLA IO officer miche jake chala do na mone ya ka jena mene ya ka pot kan ki dialti che dismiss a kan claim ti ka kaini tele ka evident new than no take yuri ya jagwas mi do no chak nejen ko ba nei la re kan wo chine part ka kon part ke me dana chi tore which ka nasser a genetic contradiction tetin gwas me ka ne kon la prosecution team no take ngwane kan ka matin history kan ka latila no ke story te diality ka kai ni shi ga to no gwada me ko kanedi kontin prosecution team dikala do nene ete ke yori shwale ya jak yo tnon ke ne kontin la gok no de na utwet ki jaka kanan winimi chikana mo chikana la nyok
chicken nyola da wona na bane dong da la yu te jaka ko de ok de ko ne ke eti ke feasible lat ke wulang county no no chit ke ngare ko ne ngar ke war dia latini egwe je no ken let ken mobilization jen ta dan shi ngare lat ke of course ken dia ti gon ken nuori ke chak da ngai kono ko ti kir te ke ne ke ti kel ke je to gor ke je longo no de ne konti la GSP la yo de ke dil gwan ke do dan de ken gwan ke je shi minister chela do ne bani jen ke dia la ti tele mela clear proof tele proof tin ke tele mnyo de no te dor mi chine la ti dia ne ke chak ne ken ke report dan chela jen bo she ti mi she deny gwa the men wo kuma SPLM ayo take ke link and why army chela do ne mene yakach jeni SPLM ayo ki SPLM ayo shunge ala kume nuer wai army ken ke ne te konde la hali te la ganka ne dorkien ganka ni hokien ganka ne gatkin tele ke link ke kume SPLM ayo anyoko kore dan bo me sure la re we can answer gagne dini SSPDF ken ne tin konde la nuer wai army tele kume SPLM ayo tele jeteten mudu kume SPLM ayo geteten chicken de lo ga baje gorno ba majur ken ne ka ba lo de ke ba kwet chen me dan cha majur shaje le wona no chela joje no ne jene nuer wai army ke ngwane nueri te tel connection ke kuma SPLM ayo ke nuer wai army ba tera muku ke control let ken ke widien ma chikene guje no ne me jeka jenta dana ku cooperate ke jesh tele ka control cha control kuma SPLM ayo cha control da kan ma cha tera muku control la ak ke la let ken dor gwada anti guje no china mo cha la mi je Michir kaname wa very important ko ne de konti la prosecuted team siga kanya lad long going ken kuma SPLM ayo ku kan ko ne ken wai army ti dialti ka kaishni ashir meda ne chikan to ko ne ga jen pai doge dan ji korje to ko je cha jono no te de rock de kan mat gwaskel ko de kuma SPLM ayo de ka gwan ke de ka chakaka kon kore dan men right kan jore long ane ko la ne kin mi yadit lat ken jeno chidin jopo ku dangaro jindid baro cha kanak ka cha commander rien military commander cha janak David Majuda jana dan la focus ko te ka David Majuda long ko cha general mo cha janak janta dan lat ken je ko chete ka dun wani yarden lat ka kore me chi ko che to ga Nasir cha goddi al che ga dak rewi ken Nasir che bandar ngai kone even nam right kon te metela mal ka Sudan ka kwi ka me dan chi to ga Nasir jen kwala guje no milat keme akir me yadit awa politically motivated jen chala da pot council ke chala da men chalat en wo kon sine dwelat jene akaj pot kang ba cha nyo mu gwen ke je ka raje da ne chira ke je no kare di we da ne chira tin kamera FM chala da me la da me dan tele politics mitrade ko en message la da ka kare dio chen darang ne je ka nuari chen darang ne jaga ne kon te ka Nasir chen darang ne jaga ne kon te ka ulang ko darang ne jaga South Sudanese in general dung peace agreement melat ke ne je te ke ne te chwa kula lat tele mobilization mitrade tele siyasa mitrade lat ke no ngopen peace implementation ke jamo ko la lantin kon tin la gap tin cha mal cha ka nong ke je ke cha mal cha let ke je chela do no mo tele connection ke tin kon tin cha blat ka court ke gwalo pot kang shul ken dakma char ken dial ko kien ten cha yen kel ku ken serious charges ku ken ka ke cha no widien chit ke liai dan china liu ke je me china nyen ka Nasir cha la widien no cha ken me chin ko ne chi yar bo gwa ko cha la widien ti dial tini jen kwala cholo titini ka tishal ke politically motivated no tele ka connection ka peace violation e dan shoda la kon kim yadi che peace agreement che violate wal and why army she a part of the peace agreement can panken ordinary citizen tichi feel jeno ne ti nakane kola duoro to ba ga yong ne tin kola de SSPDF changa ke jek re duarin ajeno ko kor ku jele trigger na mo ajene dane choda lat right now sin wone ne dagma char ajaram dana balun ken jikware mugoro jeno so Sudan bete kamal ko ken all the evidence ko na cha gui ke cha kolega ken ne de ti wa ken dia riudien dial eno ke kashni tele mun la to meritin wana ka reported again MSF chi take a demand chi kana lat ken gor ken justice ken gor ken no bane dial tin kon
you know, nate konte cha dulwal cha je bogaken la dini assesspedia kana gor kan michina mo ko de ka right eno ke kum so Sudan ke de ne to de ka teach ke de ka el accountable ka medan chikenalat ko en dore dane cha bok ngai kona kalankan ke go diale ko ken cha hospital cha je bok kol fan gag by the way wol fan gag gwa de dan cha je bok batte mi chikan ko lat gwa se mene kan jiya mase kana gwa de dane bina bi ka bok chikan na chikan ga direct kene hospital take GPS kwanat kwa ga direct no gwa de me dual wal de tinone kana bok eniam kwan bok ne pharmacy gwa dan la wala ga kwakten chukene book and then after that you can no ken panken ba be ken le book amendul wala dit ke chang rodien gon mo met tepe shianaten katiken healthy worker ticketin chang metin kon la doctor ticketin ken pe shiana shu ken book tangi ken go an wona me take a coordination ka coordinate kon la te ko online chit ke GPS te ten yod gen wona me dual wal a charge de book balat ke je mi cha plan ke cha target ken lo na kanana edul wala mo chane dang baro chaga nektin ne keri po dane chalat ka jongle ka jen changa diok ka pa dich ya changa diok ka pa dich ronkin dang ro jen dang ro wide dich in gwaze dane bana ba ka bugja shiama sep chikala ro ne go ne no ba ne kam clear information ngam ba teach ka jen destruction me mandaka dul wal ka jamone kana kana rede ka dul wala wa jen the only health facility in the area memo kuna ku kale tek ano ba health facility ba ka dak chitkete chi kon kalat ken ku SSPDF ko ku kan bom ni je helicopter ke ga gunship no so kan ai kana tin konti la patient kare de shagu je no me a destruction of property ba a destruction of civilian property yer kan ne nying ne kon la jigu gwandu motere de muretin tenene kon la latin ka ji humanitarian so shagu je no me a violation ka human right so na me mi chala raken right now they are demanding justice ko de kan reconin book dul wal goro jeno de ka teach but still tera mi chana la no kan reconin chin vol ko bi kan ne dul wal ki bi ka dul wal bi kan de right now dul wal chai destroy already tell me ten when money na me de la jen report and yen ling ka kui dul wal man chala de am seven no gor karamadan e daga ka ngam ba teach ko daga je helicopter chela GSPL IO but kaniri konti la dini SSPDF ko ren yal ma jaka ne je chi nyo right bone ka kwi akobo ba cha je cha ga de bonu mena dul wale kare dialati ku me kir mi yadi let ka mone ko gore je no da nu da ka nak ke da tel mo ga ma de kene je so jen ta dan lat ke je kir mi yadi wana ka report jak our final report na me bala rojadan chalat ke kwi minister pai kwan but bele la mi check wude me cha jugo no ne wude pai kwan cha jugo gorno bi tin diala kontin gorke ke kwi finance and planning ta dan and chuch ne kontila ordinary citizen ke je tele salar mi yor ke pin cha jugo no der char ke kwi den ko der economy ba der jeri aleka na cha jogo len mugwa ko ba seller ba to maka kare wika so Sudan mete ka gab the economic barrier leka wude chal ke garanga pa joja jarwa joni chela do so Sudan gor kano de kan kwakten konde now nyam ke je de kan ke yop chet ko chela do kan so Sudan is ku kan consume ngwa shi dunia invest tel investment let ken chang to kwakte ke ngai ke no country take resources take petroleum, take gold. Can all these resources chamganeke tell me we can investment. Yana kule jogono de na they can invest, you know. Michina invest there kule tuogono but to go to balare wike so Sudan. A gen so Sudan future tell a future on term ko dial chaka gak. Lat ke do mishajen. Yar keke. She wouldn't dana we gwal she kule jogono nene. A genek can written kon lat ko rodian ka joran chela de jagwasme. A genek can problem la can be big jal and occasion can anene ke men monodi idan ko gwini je ke ku corruption ngam na to ko changwi je go der ngwa der kalat te ko baji force ke je anetin content wana mo tin to widu niam kene content widu nial ne to baji force ko bi mishajen bi jelat mishelo baji joj but la kare ne encourage no leli le ben ke strategy ne ku ko bi which bi le aleka wal ngai ken no tidia kwa control nga kwa control kirmi yadit
so chang chum karodian banong or bamakan kir kana kolara no corruption akwa kapchong tel dom mo bi mal be ben kaja so ajana dana gore de nyaw konkel an ban nyoje ka another report kachin ko lat ko de week so Sudan and be atagamal bye bye